O te toe o folofa whaatalo whaatu Samoa nei fo i vaenga o le afi ea le aso se furu ma le valu aso wharaile nei o le masina o manti. Lua whenua se furu ma le lua i le aso muri fo i o tātou whaasaralaunga. Ia tu ina sa antua lau o nanga le BluTV. Ea man proklame whai ufo o le neva aso le Tautai ae. Ma le manuia whai wasi o tātou o tino. O folofa whaatalofa ea mo o e Samoa le atunu pele. O ele te mafuta mai. Malo le whaatoa malo a fua i lau ua Maua App whainga e veri mai e kere whainga luenga. Ea ele leanga fo i le io e le pai e le aso wharaile. Fia whailo antoa le utoe antoa le mato au waa. Le au whainga luenga le au whaasara lau a lau BluTV. Ia le te leo aso vai aso ke whaafonga le leo lea ia orkasi mai lea ia maritasi atua lea ia o leo matou tu whaatasi. Ia se tātou tata noma o toni si vaenga ui o lea whaatalofa mo folo whatu lau whionga le tole foa e whapea fo i le tausala la le lei ia bea. Ia whaatalofa atu lau sunga Asiata o le fonga le tātou por kalame lo Tautai iae ia le ngata fo i leo le tumaita ia bea whapea fo i nau whaatalofa le pa ia male mamano lo tātou watunu. O lo maua ma le tātou por kalame i le nei aso Friday. Oh, talofa, it's always so good to have the brothers here together with us. Hey, talofa for to all of our viewers who have tuned in today for Friday. Malo se fo, ma tua fo o le mantou team le nei. O le whionga le tole fo ia Lorenzo Kaisara, tole fo Lorenzo Kaisara. O ia le ngafa ma tātou Pacific News Updates. Le tot fa fonga so o le si fonga mantango fie malu i o fa mo i loto o le sunga le whionga le tole fo. O ia le o la nafa matulanga i tātou News Updates mai se fo tātou o tonga tu atu lungo le tātou page. Le wo fa tātou website se te matou tala no ia. Ia fa manino le whionga ia tole fo. Tu langa i te mawai nisi o repeat ma replay o tātou. O le wharakua ea li pēr pore me o le tamaita i Lorenzo. O le tūlanga le wai a songa fua whare tua. A so lua ia waka mai ka i oi. E fe monga ia ma pēnga. O le tausala po le tua whine ia pēr. Ia o lo ngafa ma tātou communities report. Ia manisi o tātou whaatalitalonoanga i le bilingual language. Ia walanga o rega ki usida kau kere o isawai. Ui o lea. I'll start with Pea matai fo i se taimi tātou whaatalofa to tele ila tau leo mai mo mai. I se taimi tātou shout out pa with you says
Amazing bit of switch in terms of i tātou community news, and how was your engagement in Neva Yaso? Look, Asiata and Rizzo, makango fie, you know, Likikiki, we've had the vaccination drive. You know, kele kakawa, e wale lava for the vaccination drive. Kau whasia I mara whasana. Au kau so I mare fiu, mare le fia MC, kako vaccination. So, you know, it's we're just trying to change things up because it is e mo'ia wale lava, but e ka ua kere le vaccination drive. So a massive shout out to everyone who is putting a lot of effort away in the vaccination drive. Ia mara kiki. Oh. That was good. It was a beautiful day. Did you get to have a feel of the pool, the porpulua? No, I didn't, Asiata, but you know, it was just nice to hear that, you know, kele kako kupulanga just e o ka whau. Me, I wanted alu ai ka whau. But o le whamakalanga a Tanawai, it was beautifully said, just with regards to the connection to the culture back in Samoa. So it was really good. Yeah. O le sita wa sa tau le tūlanga le sa tau ngoi pea. E le kirikiti. Ma le toi la langa mai leo le ta'alonga. Wa o stasi leo ta'alonga, e leo ta'alonga palang. O le foi i lava le tātou le kirikiti wha Samoa. O le si vahenga le saunoanga tanua, ina ia wha apea mai ai. O le tama whailea ina ia ave ese mai au ia se a lautongia i le pimka. Ma isi tamulisanga te tele wha pena. Le anga pe solo ai foi ngale ia le fia le tamai titi. Na no ta. A le ala wa fa ngale tato por kala me le mo telefo. Ya ngo mai ala yo la ko ye pinga ye. Io au tato e mta upule. O inare na fale to no tau au da. Ila vengo vai tongul pala. O io le tato fanga so le la via le or manto o fenga luenga. Renzo, tele tato updates ma news so le neva ya so tolo pulo fa update ta pinanga le fengo fie. I may send you tato update mai Samoa ma le vas Pacifica. O le tūlanga iau ta penanga me se fo I ua international me le web so ta I tātou news. Papatai sa tau le tūlanga na wa ia I le aunanga fo le tātou BluTV. Ai mai se lava o le sini au tū lava I o tātou updates ma tātou Pacific News. O le tū ina mai lea talasa, talamoni. Ia o loo ia nisi fo le tātou au whinga luenga I Samoa. Nia lava o loo sau sao ai ia tātou updates ma tātou whaatalenoa. Ia le ngata fo I leilia. Ia e whai le 5 minista mai le kapeneta. Le alo whaatalanoa ina le tātou tautai ai. E le songa ia Asiata I le aso ma le aso. O I tonu lava lea o loo puna mai ai ia whamtalanga foi ia ma whaatalanoa. O loo fatu ai a tātou update le aso ma le aso Asiata. Ma lo whaavitai. E fia o sau wha a lautele ia me se fo sau wha po le tūlanga le whaatusi tala. Il vaenga wa na faini na ne umi fo na taimio ule se tatu newspaper Samoa Times. Se fatua la utala mo silfia fo el malu tiro le tiro. Ai ini articles fo ie tote va ai mai meu tutupu e avatu le fa matalanga. Mo le taimi le na ile update le na wa yai. Ai so se ai tanga nei le Herald manisio ila to tustala. E umanga mai le story na fa mai le to be develop. E develop le story. Ia manino I tātou langa o ia vawe kongi ea kakare maa fo ilele whamai. Kai pepero kou news. No, vatu le whaatata. Ai, whaatalitali le update au vatu. Whatita inga le te tau whai atu le vaenga le no antai. Le ni sa o au update na mai. Le ile la vea mai lea le lori Samoa leo. O le mele iri manu telefo o tātou mara tunu. Manga o nganga la vea mai a, waku sa o lola wha ingoka. You know what I mean? E tai pea fo ile le farele na pa mai ale sky tower o ile twin tower fo ile America. E le fa pe mare pe mai lo ke ninga fa mai lo o se lau tangata o mali. Ia e fa mai lo e ko kai pe pelo. Le ai develop e o manga maua mai nga se lau, maua le si se lau, mau e develop patuala le news. E fa na fa lau tele vainga le. O le tulanga na Asiata lo ia mana tua. E maua mai lo se update se headline. Maua mai lo headline. Ole nau ta inga lava ia le tātou tautua. Avelo I lupa le tātou penga te whailangi. E wha te ia tu wei to tele wha alo. O lai wha ta alo ma a. Pe ngale whainga le entertain ia le headline ia. Muli ane ai ona amatula I os whamtalanga a toa. A tau sila whaila Samoa I le whainga. I le whaatinonga o le ngaluenga le Pacific News ma le BluTV. E wha ta alo lava ma entertain le headline. A o lai sa ili maalia ma ini whamatalanga ma o yo I fo ia. E ala ia tātou social o lo I Samoa.
Peila o fatainga o le lavea le taina ai fo ia a leo. O le lava sa tu ina tu fo inga le ele i mautinoa. Po ni leo pita. Ina ua maua ele tatou au unanga ia le pepa whamtalanga me le ofisaro leo. O la sa tu e wha o tu i loma le tatou kusinga. Le na le winga na le ta ua fo ile lo fio mai ai me sol tanto fa sone po klame le so fa raile e to fa mai lo ma fa manino ai le ai le fa pe fo ile si ta to fa tau te fa masan so fuanga le nei o le technology e update la ngata si le mesa o maua a o tu stale le Samoa Times e a wala tu ia le fa la visa tu pui mangele e se fa le sa ta vane fo isa fa ngala o malo si ta fana ia no tu si mo le story fa pena fo le hero e to alua ai uma enga wa uli ia wa develop mai wa ko fa e fa pena lava o palangi fo ia e fa punga le na e to e fa ai lo atu nisi o fa mau maunga lo ringa fo mo le tato wa tulu e maure to vai o te vave vo ile fa pena wa ele nga o le tato BluTV ia observa manisi o na fa pena uma a mo la vea le lori kiavi ia ai fa days se tau mai sa ili ia tato le ko rua ko e rengi re wa mai ane foi fa pena tu low ila to wa mai wele le soifua ai Pea. Oh look, wonderful job. You know, it's not easy. It is not easy. Ai fai ngā kālenga lunga kako brother. Ai ngo fo matai pa lai ki kilo mai ia o le kafao I solo I kasi dia ka are number 1. I did all of five no sorry Pea te kare. Pa manga ia fo ile luanga ruenga. Le ngai pole a pete lua ta fau pete lua le ta fau. Ai te lua du lua fei lua I matanga ia ka ia wota le lava fo I ma li tatou pot. O ke fa amu ia sia. Aso uma e te fa fei lua I ma e tala noi minista. Toi lava o le tatou pale mi o le tatou watu no ma tupu tu mai ta I o peletani ia ai uilia. Sakar kai miringai. Makua I kou isia ga kou. Lea. O a lea. Lena. Lunga moenga matua I faile lea tatou ari kou. Ko e ore kuli ko lua voi ngani. I lunga telefoni ulia. Ai o le tau tua lava ia. E le fatua o ia I le faingo le tatou tau tua Asiata. Ba lo fa tai. Momoli ni sio lo fa nga ya te le ma futa mai ile nei vanga le fiafi. Ai ma tau te le I tala noa fa mai lo le si va ngor so fo malo loina le ole a so mai ai. Fa talo fa tu wompa anga le tatou BluTV me so le tau te ya ile nei vanga le fiafi. Ya ele ka wa tu to suafa. Awa ka ulesi I ka mai lesi. O me nga lo ko. Ale ta wa tu me li mai lesi fa mai ese a o ia e peke intala fia un kuma. E ini se te no mi fatalo fai ande tu tele. Look, fatalo fatu ia fetalia, ia ma po waile I pe uma kia Lorenzo le te wila. Yeah, to everyone that's tuned in, thank you so much for tuning in. Lorenzo, ya sano. Fakalo fa wia Wanga ngafi nga ko I fatau sango le mafutanga fo I maletina. Mai ti ia. Alo fatua ia fa mo mo. Te. Ngani o peso maliu so ri. Happy anniversary lau fa fionga tole foa. Ia me se fo I el falitua naite mal fanau me se fo o to umolo mafuta mai. Mo le fo lo fanga o porkalame I le to fa vai malai. Ia po songa fo Samuel leoi ia Asiata tavu vini ia mal fatua ia mal no falo manisi la vo to lo mfon ma wole tanto programe mai ana ma tu tamai tala le alu tanto wa falawi loa a foi mai ia ona fa wa le va nga le la ma tu tala no joy Lorenzo lo te fa longo e lo fa tala no nga le so mai e pe mai al tanto wa malolonga ili fa ta wa no le va nga le pe cancer ia o kai ka fo ia e ki le ngi mala ngai upu mala rosi ngai fa perkangi ona so na fa Samoa no le tulanga le nga se le vende fa fonga Samoa pa tai siata o le mai ai tatou malolonga ia o le ama futa mai fo ia le fa tonu mo Pasifika o le porkalame le ila lo le soifua malolo ina wata ua o le kanesa le lawalu por kanesa le manava manatua o le kanesa le Asiata e se fo ia ve ia le fa mamafa le tatou watu nu peitai o le lona lua leo kanesa le whaasolonga o mai, o ngase tau kanesa. E maua lunga tangata e awhia ai. Toi maua lunga ma tangata e maliliwa I le tausanga. Tolu wafe tangata e maliliwa I le tausanga. Ai, e mua lava I le lung cancer, tangata e maliliwa ai, ma mau I soifua, so oi lo ma le pao cancer.
O le kanesa lo le lau alo e to tele ioi. Leo lo to o lo ave se to tele ni stangata fo inga le fai mai. Se pei lava o le kanesa o tamaita. Po le kanesa o ali ai le ai. O le kanesa o le lau alo. Wow. E mwhai ona wha pia tua se ata o afianga tu tonu o ala fe au o le tangata. O ala fe au o le tangata. Se tu lau lava. O la wha o ngale upu le ngā au. Tu lau lava Samoa e alo ngutu ia male ngana ua wha o ngā. O le ngā au o le tangata. Lea e mafua mai i o taota ia i tau mafutanga ma o taota i tono le tangata. E whaatama i e lani mana. Kamala ngā ale vai le rea siaka. Wow. Ia. Malo, e sa fa puponga pe tau tuli on marolo? No. I'm interested to listen because I know Linga whakalangoa foi at one stage as well, but it's nice to hear because it's very important, Asiata, because I know ko ke le mum and dad, our elderly parents, it's a subject that we never ever talk about. E leke ke e pe mama e kalangoa. So I'm really interested to listen to your interview. Ia le nala foi mali tanto malolonga fa tala noa ia le fionga le tuai tai fa to lu mal vaenga le o le tapena ia Lorenzo kuunga Lorenzo fa le fa tala noa awai le ia mala mai tu inga vaenga me se o tatu tonga tu lo fa fonga Samoa pe mai ai tatu fa tone. Wa iai nei le au aunanga fou e whaingoina o le Maua App. E mawhai ona oka ai mea ai, ma o le a momoli sao atu i ate oe. Whaingoa fie, ngā olo taina le upenga ta whailangi, www.maua.app. Ia ngā whailoa lau oka mea ai. E toi whaatalo whaatu lo tātou watunuu, ia ili toi taliu mai ei fo i o tātou whaasalaunga, ili tātou por kalame o le tautua iae, male malo, tautua iae male manuia whaiva o Samoa, eile nei fo i aso. O lea ua maua le mawhilo inga, mawhuta mai fo i ia le whaatonu o le community al Pasifika, mai le Counties Manukau Health Bowel Screening Program. Tātou te tatanoa ma whaasoa fo i lea lava ngase, e le lei lava i o tātou tala noa ma fisiringia foi i el fatonu o le nei por kalami e tusai foi male ngase o le kanesa o le manava ai ola au liu e fatalo foi le tomaitai po le fatua ia Melanie Fruean fa aftai tele lava mo le mafta mai i le tatu por kalami i le nei astalo fa Melanie talo fa fatai lava mo le avanoa o te fatalo fatu male anganga fa alo alo wa fionga to le afua. Ai mai se lau sila ma lau whaafonga Samoa o lau ngoa Melanie Fruean o te ngai lua i se tasi o lala e to tonu o matanga nguenga o Counties Manukau. O mātou vaianga e a foi e whaapitoa i le whaalau i loina ma puipuina o le ne whaamai matautia o le kānisa lau alo Ia le nā Samoa ua e whaafonga ma e sila mai i le wharetua ia po se tasi fo'i o tama whanau o tātou atinuu o loo taula mua i le whaalau i loa lea. Ia ma le tūlanga lava lea o le taulongolongo i lo tātou atinuu ma tangata Pasifika mo le porkalame la lea mai Counties Manukau Health o le kānesa manawa po le kānesa o le laualo. Ai le leo na tāanga i tā whaatalinoanga. Melanie, e mawhai ona e whaasoa ma whaamanino i lo tātou atinuu ai mai se lau whaafonga. Se tasi leo o suenga po siaki mo le kanesa manawa po le bar screening Manukau. Lea ua amata whaangaso loa wa fo ile no fosila fia do tātou watunu. Ia o le nei por kalame e siaki le kanesa lauala po le alo fe au mamau tu loa pe wa whania o le kanesa laualo e a foi e tele soifua e mawhai ona whaasauina le alo le whai o le nesiaki po suenga pea whaapewa vave na foi na pea whaapewa vave na ua whaina kānesa ma whaila matunga whitia to so le nesiaki e whaifua e le se totongi ue wa foi wa seti seni no fo nei no sila o whaanga solo nei lona whaatinonga isi vaenga i Aotearoa ia o le nesiaki wa fofoina mo le tūpā o alii matama itai mai le onga sifuru le fitu whātau sanga matutua. Wow. O la taimi la whaatino le siaki i lau i to malu tusa e mau atu lau tusi walau lia ia ma se tusi e au mai lau malianga atoa
ia mani whaatinonga kia te whaile siaki po le suesuenga e maua lau tusi walau lia i to tonua i le lua tausanga e mata le tausanga i lau i to malo na te e la ai i o le nei siaki fo e whai alau o e whale e whai alau o e whale te le advice fo mai to e whaingofia fo le whaatinonga Ia na Samoa le ufa manino le tamaita ia Melanie o le siaki lea e anga va ai ia le tupa o lii ma le tupa o tamaitai mana tua ia fo isi to inga kanesa e na o ali ia pena o tamaitai fo e patino ia peitai la o le fainga o le siaki o le kanesa o le laualo ua va umai ia lii ma tamaitai Melanie o ani mafua anga te tau e mo mia tele ai le por kalame le nei o so engor kanesa po so engor kanesa le manava o le laualo i to tono ni sila e tā ua lava na whaile siaki kanesa laualo a wa onu sila pe se o se si atu no lalangi e maua lunga ia whainu mera tangata wa maua il kanesa laualo ele ngata inga e tu langa lua le maua lunga o afuanga e wa mali liu inu sila i le kanesa laualo e tu sai ma whainu mera wa wha mama wina le taimi nei e sili ma le tolu wa whetangata ua whaaminoa o whaamaonia le leio aunga i le kanesa i le tausanga e tusa lai e awhe lua se lau tangata ua mau soifua i le whaamai nei e tusa lai e se lau tangata ua mali liu i le masina taitasi o se numera mawalunga le numera mawalunga tele ai peifa ona isa no Melanie o le kanesa lona lua lea e mafua ai ona mali liu ma tele soifua e mau ona o le whaamai o le kanesa o lea ua umana tua le kanesa e mua ma e mawalunga le numera lung cancer not breast cancer, not prostate cancer, lung cancer e to tele lava le numero tangata e mali liu ai lea la so o mai male bao cancer ia por kanesa o le laualo a tanga i le sia ta fesili fa mole le la tanga i le faingo siaki wa le sa eta ue faingo fie e vave to e fai fo i le fale e ma fai ona e fa manino le fa tino ina po le faingo le siaki mo le tangata lea o lo anga va i le por kalamere e tu sa vave tele le fa tino o le ne siaki kusa o le siaki e pe ta ue lunga i o le city a fie le fa tununga ma lona whaangaina, ma e ma le pepa malianga lea to sala whaatinonga o le siaki e mua lava ona whaatumu le pepa whaamatalanga ia na tosiela ia ma le asona e whai ai le suenga i to tonu o le pepa malianga lea ia na wa ese mai la i le pepa sama lea le to tonu o le pepa malianga na whaapipi la ia le tu ma folfula o le tamai whangu lea. Ia na whaangalo la ia le testic po le fasila au le totonu i e wane ai se tu loa fe au malo ma le lau walo. Ia tu e tu la ia tonu tamai whangu lea. Ia na umalo la ia e lua au wala in whaina lafo mai ai en whaina lafo mai le meli pe momoli mai i se fali so e toto lata i fo ia oe. Le na Samoa, o la au tō tau whaamanino tu lava de vahenga lea. Tau sila mai i le fo i le envelope lea. O le envelope lea leo o lafo atu le matanga luenga le soifua manoloina. Ma salo to tele lava o tātou. O le nā ua tau nu atu le tusi lea. A la lava ta te lunga le pusa aisa. Po la lava i lunga o le dressing table. Po la foi tu tono le taavale. Pe e folinga mai e se mana i e tātou. Ai o leana sau no Melanie. E whaasauina mai le telo soifua. Mai se lava o tātou watu no. A e mauana ia lau teu tusi lea. Po lau tusi wala aulia. E whai e lau siaki ina waianga waa. E ia le form lea po le pepa lea o le whengainga. O le whengainga o e au mai e lau whatananga. E whai e le suenga. Ma au mai fo ila fatananga e so e ai el matanga luenga po le fale mai ia po o Melanie mana au fainga luenga po ono maua o ile siak ile ngasi ngasi o le lawalo o lea ua fa matala Melanie ia le fainga o le siaki este le fainga o fie a ono le taimi ua e comfortable po ua e langona ua te tau na failo siaki
ona e ngai lole il fale ui po le fale le taua ia fai lau pisinisi o tātou e whao ngā la vale ngana tu sao fai lau pisinisi tono le fale le taua ia na o sina vaenga lava o le whea umamau na ona wha pa ia I lava o le tumu o le tumu tai peiv lava o le vavai o le vavai foi lea e whao ngai tātou pa I lava o le tumu le whea umamau ona toe tā puni whale leila ia vai o tau sila mai Samoa o le telele o le vaenga I te tau o nā alu I te tonu o le whea mau. O na tuula I te tonu o le whangu lea, tā puni le lei, make sure ua pa o vo ingale ua eiloa, o la ua mau, umaloa. Ia o na tuulola I te tonu o le pepa, to e tuule lei te utusi le nau watu, nau I male, malau form lea, le whea ngainga, po le consent form, ia tonu I o na lafo lola, ia umarkeis, e le whaingatā, le eise tupe alu wai, ele se pensine alu wai e te le tal no voice forma fai la vai o il fali o la fa o ta fa tal no fa mole lava le ala ua alu ngi I le su engale polisa ki Melanie o ani tonga fitinga e ma fai ona o foina e fale mai ma le tau ofisa ia mo ila to ua afia fa te inga po wa le ua fai le siaki mo mai le result e positive o ani su enga pon tonga fitinga e fai ona o foina mai le tau ofisa moa Tusa o tangata wawave na whamaunia unga ma tangata o talia tonga fitia e tusa e ivas fulupasene se umi e aile avanoa e soifua ai o le avanoa umi la le soifua ai e pa ula le se fulupasene pea whaapea watuai le na ona whamaunia I unga o le winga moni ale o le polkalame o le pule whaatonu o le kānesa o le mata I tuwina, Pavel Kanisa I uluwai ia fuafuanga. Ai le ngata I lea, ai pui ai ma le whaatuputupuina o le Kanisa o laualo. Ia, manino fo I le vaenga Melanie, o walanga o tātou. Ia sei longa lava fo I e taulangona fo I ngale ua taule mawhai o na savani. Ia po ulangona fo I ngale ua taule mawhai o na whaise fe au mamau pe pasif mai fafo I le ota. Ia ona fato tapa lola I le siaki lea. O lewa sau no manino lava Melanie. Whai lau siaki. E au no malau whaatali. Ewa se full pasene le avanoa. E mawhai ona whaasau ina mai lau soifua. Mai lo na maua I o le kānesa o le laualo. Tanga I le tūlanga lea wa o Telton. O tele I o tātou watu nuu leo lo mai mua mai tā whaatali noanga. Mai to o tele fo I e ono ngā wha. O isi fo I lau wai. Pei iawa tau na whailau siaki. E mwhai o le whaasoa mai I le tūlanga o tauanga wha. A fo I. How can people get the test? E whawhewhea o na maua I a vaenga I mo o mia mo le siaki. E la tau e anga wha. Il por kalame lea. Tasa siaki le maua le meli e watu le meli lau whale. Ia e whai a oe lau oe whale le siaki. E whai ngofia na whai whaatinonga. Rona winga la. Ia e olo le taimi tianga wha. Pei lava e lafo sao atu lava I matanga luenga le soifua malolo ina ia te oe ia lau tusi walau lia. Ia ke foi ngol wha apea foi ngale ayo se pili. Walanga I tutus kai tutusa lava ia le design ia male lanu o le envelope lea. Ia markele o kama foi ngale mai momi o pili ai le ai o le tusi ma le soifua malolo ina. E mwhai ona tā ngā I whai numero o tangata ua maua I le kānesa. Mai se lava tangata Pasifika. Whaaso mai fo I lea I ni whai numero o tangata Pasifika. Ia po whai numero o tangata lau tele ua fia I le wha mai o le kānesa le laualo. Ko sa le afo le participation I le kānesa le laualo. So sa e whaas fulupasina tangata Pasifika wa o mga whai lato seti le siaki. Ia manatato tangata maoli mo fast fulu fitu pasine wa umanga faile siaki o la o sa o tanga o o le fatono le tato community al Pacifica o maulunga po maulano tato numero kusa ole mawalalo kusa was sitting on the below average le participation le pokalame le o le ase numero o fulu pasine that's our target ia wa vai le nongo winga matua I maua la lo ata toa pelo tulanga na o mana ia I fo ilo su mai Melanie fa le ta fatan roanga ina ia taulongo pelo tato watu no ai mai se o matu o nga va mo le siaki ta nga ile tulanga le why is there a focus on Pacific
E iai ni mafua anga ua mafua I lava ona au mai le whaamamafa le matanga luenga ma le ofisa le soifua malolo ina I tangata Pasifika. E pe tele ato tangata I Counties Manukau o la Pasifika ma la Maoli. Mea nai tā waina fo ina whaile le sasuenga I le region lea. Okay, lona winga la. O lea fo ila e sa saa mai la matanga luenga ma le ofisa le soifua malolo ina. E le ngata I tupe fo ina e ono whaaluina mo le poro kalame lea. O lea lawa au mai le whaamuamu, awalanga o leo te whaitau atu fo I whamtalanga me le matanga luenga. O loo au mai pea ele ngata I le Counties Manukau Health. A o le matanga luenga le soifua malolo ina. Le whaama mafa ina I o tātou tangata Pasifika. Mua e to o tele tangata Pasifika ina I au kilani I saute ma Counties Manukau. Lona lua, o le to o tele fo o tangata e maua whaama. Tangata Pasifika. Tā ngai lisia tāwhisi le whaamole mole I le tūranga lea wālanga o lai sila mai tātou watu nuu Melanie. Ma la ua whaapea. Sorry. Pe o te anga vaala. E mwhai o nei whaasoa, o ai tonu la vai patino I ai lea porkalame. Tosa o le suenga lea o le siaki le whai le fuafuano le tupa o li I matamaitai. Ma le ongo sifulu atu le fitu whātau sanga. Ono sifulu le fitu whā? O nono winga la mātou iele, I ono sifulu e lea ngawha. O tātou la ia, e mawhai la whatainga whapea o seisi wha se fulu pe lima se fulu. O alala I nei Counties Manukau au fie whaisa siaki, e mwhaila o nā ngai tangata e la tau fō mai whale ainga. Wha so taile a fō mai a wha peo o e wha longa atu e ni aunga a o le ngase lea. Wha mon mole e wha so taile fō mai ma wala au fō mai. E sera mana I o le whautuanga lea ua au mai e whaitua ia Melanie. O le porokalame lava lea ia, le Bowel Screening Program, e mō na o ila tau I le ono se furu. Ele fitu se fulu whātau sanga le mātutua o lona winga ia o ta māmati nā mātutua. Ona se fulu le fitu whā e te anga wā. Ele ise tupe a tātou e alu e le porokalame lea. Ai a whai e te whafo mai o le vaitau sanga lea. Ia tātou la ia e anga I fō mai. Whaafiso ta ilau fō mai whale ainga. Pe a whai ua e whalongo ina ni a unga o le wha mai lea. Speaking of a unga, e mwhai o le wha so mai a unga waranga le to tele fo I ai longa o sila fia a unga ma symptoms o le wha mai wha mole Melanie. Ai whaalonga atu ti ngalo mangawa a pe wei se toto I to tono lau wheau a na whaso taila I o lea fo I o fo mai a. O lona winga. Sorry, awal whata tali ia mawalau to si walau lia a e whaalonga atu a iei mea ngā whaso taile e fo mai. Awal whata tali. Ska kou fo inga le a ia pua pife ona ta umua. Se I longa lava. Se I longa lava ia whato a so tai fo ilaha I o le fo mai. Aua tātou te no whai. Aua tātou te whata mala. O leo whai wasau no Melanie. E lua mafua anga e te anga I ai a. Ma tai tu wina. Mua. Ua iai ni winga fo inga e ese mai I lau whaalongo. Mai se lava I o lau manawa po o lau walo. E te whaalongo ina loa se whaalongo na fo inga le ese mai. Tau na so tai lau fo mai. Ta tau na vai lau fo mai. Po le tulanga fo I lea ua filongia. Ia lau fe au mamau. Wa e vai atu fo ingale ua toto a. Filongia mai male palapala. Lona winga la. E iai le vaenga na e tupu to tono le manawa. Po le lau anu. E tātou te no iloa manatua. E le mawhai ona tātou vai atu tono tātou manawa. Paula vala le mafua angai mawhai ona so e ai po o maua tātou I le aunga o le whaamai. O le whai o le siaki. Ia. Whai o le tātou siaki. Ia. Masalo no le Tautai mi Melanie e ise fautuanga ia po se fe au muli foi mo le tātou atunu o lo whafonga mai. So le nei siaki a e whai ngō whiena whai e a foi o te wha tausanga ina a male mamalu male whaaloalo lava e tala noa I o mātua a tua mātutua e winga le whaatumuina o le nei siaki a o le a foi. E whaasauina I le telo o soifua a mo nisi whaamatalanga I mana o mia a e te maua lunga le upenga tawhailangi www.timetoscreen.nz be wala au mai le telefoni numera o le o walu se lau I walua whātolulua Ia le nā saunua mena ai a foi o te fia tala ngoa ma le anganga whaaloalo. Be tele le focus wa a foi lo wei le koviti and it should be e whaamone mole e tā ua foi le ne siaki e a foi
tāua fo le nesiaki o te talatonu a le whaupunga lea prevention is better than cure. E sili le puipuia nai le tonga fitia. Puipui oi, puipui la wainga ai a foi a whapewa sasi atu po whaale tonu at se upu whaamangalo mai. Ai a foi ia manguia le ngaluenga ma le au i le nei aso, ia soifua. Ia, le nā ua saunoa ia le wharitua po le tamaitai fo ia Melanie. I le tā ua o le vevesi lo tātou atunu le COVID-19. Ia tātou mautinoa. E le na o le whaamai le COVID-19 lea lo tawhiri saunoa i tutono le community al Pasifika. E iai ngase tai peo le ngase po le kānesa o le laualo. E te tau lava la o na ave fo iai le whaamua. Whai le siaki, alo ma whanau la iti, o lo malama ma tele i le malama i le ngangana wha Peritania. Se i whesoa ni ane i le tamama le tina, mai se le wha mtalaina. O le isi tūlanga wangalo ia te ausa tauna o wha manatu. Aua na ona maua lo le form, saini loa. E le lei lava le whai tau mai i lunga le pito i lalo. Ia malama le lei. Ia po le ale na form o le ai sainia i me ane o se insurance. Ai wa saini se ui lea. O le numero e nai te wala au iai moni se o whamtalanga o valu se lau. I valua wha tolu lua. E te tala noa i le alo lo tātou watunu i la tā ua lava ngangana le ngangana Samoa. Whaftai tele lo Melanie, whamanuia le atua, soifua. O le tātou anga ia tātou whaasalau whaapisinisi, ia ono toi taliu mai fo i leo le tātou porkalame le tau te iai i le nia fiafi. Talofa voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Mama Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Mama Joe to do my shopping. O le si tūlanga pitasili o le tāu, o le lafo me o le pepa tala o loa, o na whaangā le e whaatau o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le tusa, suma fua tau e lesi a tusa. Le fia foi sau e mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaakau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo pa voucher, ua maua le apasusi o se wa fine. So se paro loa fai ngō fie, a me se le te wherua i malau telefoni, tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash, o na inu e leo tama o le ainga. Whaftea tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo, whaftai. Ma lua langa le tampai. Tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. Toi whawhelo i atu Samoa i le toi fo i mai e o le tātou malolonga i na ua mai a i le whaatala noanga ale sunga le fomai i a poli tātou. Ua malanga o le mantou o le fionga tule fua Lorenzo Kaisara. E lua ona pūlou i le mantou ngā luenga nei. O ia o le mantou fai news. Ia toi o ia fo i o le fomai. Ia wa o tonga i o le wo pau do le fomai ngā olo umai. Ia mere e tupu ai le tātou. But Lorenzo, whaftai le fionga le tamaita i whaatonu i a Melanie Fruean. Mātango fia le lua whaatalatala noanga. O le fuka o ke ia uia inisi o aunga, ia matulanga onga. O le tāpena ai malo le lava va ia o elo sui fua maroloina. I tūlanga o le kānesa leo le manava po le laualo. Mansua Asiata o le manawa po le laualo le tangatau i le e a ngai umai i a tau mawhitanga ia ma mea ai se tūlou. O i fo i la le vahenga o le tino e umalo le whatu. Alu watu lo i la lon manawa. E vave whaatama ia la vai o tauta ia. Ma o le fo ina sau noa Melanie tūlanga o aunga, symptoms. A whai e te whaalongo atu ua le tutusa ia lau whaalongo i lo manawa. I le tūlanga fo i lea ua amata o ne whaalongo ina ni langona ese mai. O te tau ona wa ai ia fo mai. A whai e te anga wa ai whai si akilia. Mai le tau sanga ia launa se fulu fitufa. Tau ona vai whai si aki awa tātou te no whai. O isi a unga siata. O le kama fo i lea o le constipation. A mata ona maule manawa. Ua o isi e whai tau aso. Se tu lau lava. O isi e vai aso. E le ma whai ona whai se fe au mamau. Se tu lau. Le ma whai aisea. O le nai po loka. Nai poloka ia le ala fe awol tangata. O le mafua anga le nā. E te tau e ona whaile siaki.
po a whaina tātou ia unga o wha mai pele ai. O le isi a unga e au lava ona sele fia lo tātou atunu. O le tūlanga le o le amata ona filongia. Filongia mai le whea mau. O amata ona e wa ai atu fo inga le ua saua i ma le toto se i tū lou. E o lo tātou le tūlanga le nā. O lo na winga. Vave va ai le fo mai. Pe vave whai le saki. Ona ia unga pito i sili na ona I guess fo inga le key symptoms. Tau ona sele fia lava tātou atunu o siata. Yeah. Thank you, and thank you so much, Melanie. It's a kawakile. You know, I've experienced so many people, we've lost loved ones, and I know that it is number 2. It's so easy to avoid. You know, once you get the symptoms, you can cure. Yeah, absolutely. If we catch it early, so yeah, malo lava. Yes, mana ia tatu whaatanoanga tole fua, tatu malo. Tasi le vaenga mor silfia, mar whaafonga maua le tatu waturu. O le nganga fo ile o le tatu o unanga mar proklame o le tautai iae mar malo. O le winga fo ile o le ingoa le o le tautai iae mar malo, tautai iae mar manuia. Whaiva Samoa. Ia me se la tasi la le nei, ia mor silfia ele na oni tūlanga fo ile le whaaporokiki, ele na oni tūlanga whaakoviki. Whai fo iona whaalawilo nisi la wae o le poutu le o le soifuanga o le tangata ilo iloa. O lo ne soifua maloloina. Po lea ma lea lo ke kele au kupe, kele au kaavale, kele au fale, po a uma. Ai a fale tonu lo soifua maloloina. O le lapea leo me uma matulanga ile ato to fo fia. So tau o tele manel tatou malo, manel tatou fa talonga. Mo le fa malo ilo fionga me se fo yo le tatou nanga ma to fene ya pe. O le isi tatou wa fa talonga le loloma so mai ai. O le fa talonga ma le tatou tina io le tina ma tua po le fionga ile suipule. Tamai tai suipule. Ia Melegalenu'u asem. Ia mai le tatou kolisi i Mangere. Asi tatou tatanoa mua lava. Au talitali le tatou whaatanoa lea. I tūlanga o porokalame o le Polyfest. O isa se o luang Polyfest? Ia, tailo ia pea ai o le taimi sa o iai fo i kolisi o tamai kele soni. O te alu atu o lae foi e wha malolo le tū mau mai mataua o ngā mai po mio i mai. I Coutines, Ioi, la pen mai ma le Polyfest. Ona o le wālava foi o le aonga mai se foi aonga. Ia mana tua le aonga le kere soni. Ia pei o le fili lava leo le tele o aonga te. Aonga foi le Westa. La aonga le i West Auckland ngai Coutines. Ia o le aonga le nei. Tai pei lava i mwhai ono whatu saina la aonga o kere soni. Asiata Pio i a avele i Samoa. Le anga o le fili numero tasi o le tele o aonga. E nei ulava na pen mai ai. Ai lo stulanga fo ngane o loka ka fau. Nga mafua inga ka le siva i le Polyfest. Okay. Ia le Ia ai te fai atu. Ia te fai atu la tala lo winga ai ana a fa pe va veloa e le onga kolisi Coutines o lo ia le tale ni sa. Ia le tawilo le a mau fo nyora to fai longa mai lalo le vaenga fo le amata mai 2 feet. Uyo le pea. Nga na ta fa fo yo Polyfest space. Yes, ioi. No, I didn't ele kelo. Okay, mga kuha city na pelia atafai. You know, rest in peace. I'm gonna explain it again. Tamaki College. Okay. Tamaki College. Ia pe on ia onga na fo fa ato ai numera. Le o vai o ka mai va pulva la ulia fo ngare o mai o toi fa mata to lo toa. No. Ele tau va ia o mai o toi mai sto ai. Ta to lo toa. Yes, you know, sound it. Tamaki College. Kama voi a mawasina la toa avano long stage. Ia pe stage around tonga. Ora kama mix foi ngale. Kama mix foi ngale ia ko ke na winkia ma o saina. Tama voi ka vale bese. Isso foi mais time. Sa ave ia e Melegalenu'u ia mal komiti. Ia le stasi foi o tūlanga foi ngale e selta woloa. O le whaasa sa onga foi ngalo, mics foi ngale moa, onga ie pepe se kawi. Tama sa lungo le stage foi ngale, e sa lapi. O le ala si tūlanga, o le se mem tau tia na tupul, na te mi pea. And I have to explain the story. This is the reason, o le mea leo o ma fue, ke le
okele e le Polyfest. Ia. So the dearest ina I maka o loki whaile siva au ngā siva a. Ai le liu mai for me. Kua. Oi, so. Emote. Ma o le ko dia. Asiata, la sona mafuanga. Sorry, I have to ask you mo le ila tolo mai mo. E le po o vai tu le faya o ngai. Pero se foi o le se, la eu fa pe ka kongo fa. E lo ia. Que le so o lo kinga. Vai vai. Que le so o lo kinga. O le poko lo kinga. I don't know ngai pe te so lo tama. Don't go inga. Don't ngai so lo ko inga. So, o mafue, you know, I just thought, no, it's... Ai le leila usi Samoa. Makau kia. Ia, lena. Ia, me leila o lua. Wa se taimi... sungais. Ia, whaafitai, ia mana tualanga o ukere ia o ngai usila, no au ngai Amerika. Ia, na uma mai loa Samoa. Ia wana sa ui pesenga, ia waru loa o ngai Amerika. Kasi ngai ka magua ko wa nga ko mo ia ni Samoa te mai Amerika. Te mai tiro va vale vo ia mai Amerika. Ia nga la sa pe o mafuanga nga sa to o to le sunga sa ke Samoa. Wa ki po ke Samoa. Iyo, mana tua foi la. Sa uta mo mai tau vanga. Ia mana tua sama tu Samoa. Ia na fai foi ana tau vanga Samoa. Ia ai pi I la utilo le foi fa fonga mai. O I le o uloa wa pa u I ai le tūlanga sauilu mo le tāleni. O wa uloa la vea uia. Ia, o mako uia I Samoa, nā te misa arua le whakorokolo foi le. E whalongo mai ane au le whamasingo. Taungi. Kus, du, kur, ai! Kori! Pio kamahanga sa iai, ai waka sau kai minga I o te mona tau o mai o mata. O ke whai aku o le mingoi le minoi. O le tāleni, ioi. E whai niso I lātou pei o le uso. Lau kama o ai whoi. Se le luata ni matai, lau kama o alpat, ioi. Tasi lea whoi uso o loo palasi, ai lea to mai ma le tāleni. I lea oa o ina whoi o nisi fo yo alo fa na wa me se o tuplo ta wala ya ta wa o le a sa lua mai tau o le a se fa ta wa o lo moli mai ai ia wa se taimi fa tara noa ia le fionga me nganu ia ta tu fa so ai fo wa to tele nga moli tupulanga me se to nga e le a wa te ru ma to ya ia le o ta to ya ile taimi o le a sa lua fa tau ile fa ta wa ina o le fa wa pe o Polyfest me se ia tu manga se ta to tunu Whaftai Asiata ia staimi fōi o na saunola I o le tofena ia pea. Ia te haulawa ia I vai taimi ia whatau sau mai I Samoa. Sa tau maua lawa le langona fōi ngole launga tae aluanga I Polyfest. E mara tūlanga fōi lea whapea ia e mai maule taimi. Ia tumu e lei fōi ngale se mata a peitai. Ina ua o malama le lei I le au tūma le wha moe ma le sini sa wha tua ia lea fōi wha moe. Ma le fe au o lo momoli mai ia le ngata le wha tāua ino le tātunga ngana. Ia o le tū ma le savali le tamai titi Samoa, ma le teinei titi. O le maua I fōi o le fisosoani I le tūlanga leo maka. Walanga e maua I fōi tongi le NCEA. E ma le tūlanga la vale o whawhiwhianga. E ese le tāu o le whawhiwhianga. Ia ele ngata I lea o le tau mawhai la vale tau tala o le tamai titi Samoa I la tātou la vangangana. Peo I ma le mafutanga. O leisi mafua angata I le lea na o te whaatau o I le wha moe Asiata. Ma le whafonga angata tātou watunu. O le mafutanga lea e maua e a onga te itasi. E le maua le lakapi le mafutanga lea. E le maua e taalonga. Ai na o le Polyfesta. E o mai whaatasi le fia se fulu a onga. Nei au kilani. E whai le mafutanga lea ma le fellowshipi e tamiti Samoa. Aftai ia tole fua. Pea? I have to agree with the brother Lorenzo. You know, it is very, very important. Like I mentioned, I wasn't active in Polyfest, and I do sadly regret it because, you know, I think o le ulanga lea o fia kau pau aso na. O lea o meila vangonga o sad, you know, but however, it is very important because especially here in New Zealand, our New Zealand born is le wale vai le wale le fa Samoa kenge. You know, so we need to connect with our roots from wherever our children are, you know, from.
it's important. E failasi tele o le tamai misi le sa misi mai e le tofine ia pea. Ma lo silo tulanga fo ngalo fia kapau. Ele fia taupo o fia kapaua. Ai wa umana tuar kai mingi. Kasi ngai kangaka. Sa maua sa ul kana de sko i foi hale. Ke le nga outstanding. Standing outside ale. Ala so e fina ngalo sia tau balang o lo sunga. Ele ngata o lo sunga le faia onga foi o nga ngana. O le foi wachi ia la wa onga. Le fofoa I vau ese. O la sa we tilo mau ele ngata foi le so maanga. I manu lau ti foi le tatu fa mo le Polyfest. Hallo fa taia to le fo. Pe le tau sala pe taua. E taua mana tua. O le wa tatu I vau ese. O le wa tatu ia tunu ese. E le si manantu fa pe. Ia la o mai ama sanga mai nga me inga o mai su e ru mana. E fainga tana e tango e fa te a. Pe ia fa fengana fa te el tina o la tama male suasusu tu lo fa fonga Samoa. Ia e fa pena vo ia le tato soifuanga. Mana tua e susu ia I fainga. Manofoanga ai tu mau fa vai. E tolo pulo ia ila to lo o pulu nau e tapu e fa moi lea. Ia fa au pea. Ia fa au. Fa mai le fa to fala inga fa matu fa va alle fionga le fo ma I o ngana matu manganu mo fa ilangi lana fo la ngale fionga la ona fo si ai ono Dr. Fanafi le tangaloa. E ngalo lo ya o e mo lo tatu ngana ma tatu tu manga ma mesina. Le ai lo ka ko. Ona sopo lo la ia leo le tai le o sopo le va. Ai o le tau tatao ma le tau tapu e nei faia o nga ma ila tau wolo o ke nei singa nei fa moi. Tasi lea au wala e discipline nei le whanau. Tasi lea au wala. A discipline el palangi no ngakari. Ko sida da kona face da kona lale me fasanga sanga le wall. Fasa fa ye le taimi a toa po e fiangi ngi mingu ke. Ke ro foi nga sa wai le iso. Ai o le Samoa e discipline ile li foi faile pa fan. Au mai kangaka. Ngai sau le sulu mai lo ie mai sau o le discipline alai mo moli e tua ya o onga o tatou tu manga I fanua. Ia ma tatou wanga no. Fa manatu fo il fanau. E ta wo fo ilo sipa. E wa I fo ngisio ila to fa pe mai. Ia e avi fiala siva kulo e mai ai. O sawa. Ioi. E mai la fa fianga mai e ma wo se me ai. Ioi. E alela la fa tu la utala. E le la unga uma kamiki. E le fora sua uma. E le ku ko uma. Ai a fai o lau saanga e lo ai Samoa I le aku vasa o Pasifika ma le aku lau. That's a tautu. Mali. O lau kau kuar nga. A fai nga kalau pea nga kalau malu e le lau nga uma le au fai pea. O lau pongia. E le kukusa uma me alo fa le tua. E le sura konga uma le au fai malu ma tulanga fa pena. Ai a fai kalau malu kalau pea e fa ai lo ai le au siva te tau ma le malu o Samoa e le atu lau. Ma fa ali tatou tu manga ma le au le lei ma le tatou teine ma tatou tama. E le lava le nai fai mau tau tua. O o le ave fua. Ia se o kau karkala kua nei me se o no e fa sini mai. Ai o le tolo pulo. Ia ile vaenga I taua, fa taua fo ia tia. Ia le tulanga I le Polyfest ia nga tele I fo inisio ila to wolo fai. Na fa taua I lo tole lo fa tele noanga ma le fionga ia tanoai. Ioi. Rupena. E ila na fasilaina ale fionga tanoa ina opiki na mana ia mamali ila fa longolongo. O le vaenga fo ile o kirikiti. Ia o ka longa Samoa nga fua mai ia so ia. Peitai wa malanga mai nei atunu. O le faalo alongia o le afu na pa u o tatou tua. Na taua sasa mai ngi ka longa. Le ala ia manatu tatou te o am faau. Ka ua ia. Taua ia ia. E le ufa Samoa manatua pule ai le manatua fala e o. Malilo. A ofisiti e fa fianga e kaukala manatua pule e ala I lo faia o meanga faia o mea ai le ngalo as a memory ke one day mai ai le ngalo sa sao manu social media ho ingani ai si eleo ia o bota o le telefo io e o te lo to tele ani si fo ila to la fo ila tele ila to fo se o vasenga fa mai se ta la me kire ka ko fainga o na ia uta mai ki dipi lunga e verunga social media tu langa e fa pe fo ta fa tu nga vale wai e ia se ato ia Samoa o sa wanga e le foi ngi me ka ongi Polyfest sa fa Samoa por una tantunga io toro pulo ia la to wolo to o fai longa ma vanga fa pena
ai pe ngo fai ai fia profesa alo sa fa mai ko apa fang amata mai ina ai ole wingo te ono wa ta o social media e yero tali tonunga a e tau mafai e o fa Samoa e yailo na patua o i la wa onga o te le i o e o lunga o social media o la vai lo umanatu tal no fa mal fa alo maleava e o te le tali tonu e te tango e tau o Samoa i lunga ni social media ele fa Samoa ai mana o faisi na o fa lo to i fali e te fa soa o e ala o le amo mia lo mala malama o ila tau fo ila na ya nga ia mamoli ia ai e vefera sia sia va io so se palangi fai mangi nga open English lecture lungo se social media o tamo mai ele te ya so se ele te ya na vai so se professor mai au Kirani University fa pe mai here's the history of New Zealand and we started lenga o mea nai mai ma pelenga lena malesila me o tatu Samoa ili sa o ma me fa so mai le stangat ma ria o bo mai la ia wai man tuai fa ya tula tai mau e se fo ila mau ia ala ngol to tele le nei e fai kau ku kortele yo o te mene o tele yo tanga tai e fa so mai ma tula ngata te vai nga ai ka ngoi ku ko nga fo fonti vai ania lai ngor ku ko ia na tanga le compare me la tan no mel to ila le ia ai fang sauce sorry to say tu le ele fang sauce la iyo ia ai ta ti e fa ti no ina ma ia ai me se fo io o vai nga te ia anai role ele pera tu le tala ai ele tala lo ma fa every tanga te fa pina ui le la le fai ia ai ta wa pe no fa ele fa i la lole le nganga maualungo i lantou o tau mawhai e o le ngana ma fa Samoa ai o ia ma na wa ele tai e fina ngalo to tele le ala nga ile mawhai no tau mawhai se o nga openly i le lautele le nga ile a toa uma Samoa i so vai vainga pe o te whai atu nei la umau ia pe ana fala va tu la tala fa te u tala no fo ia u me falo to i fale tatou sat paitea a whai aku ngai or kai au ngai sa wa mar kai au ngai samanga o la yo ele akuri ai sal murianga ai mo mai la ele akuri ai nisi e fa ngalang o sa open lim o fa yatu o sa wa ma samanga lai ko ngo sa paikia ai e ma fa yo no o wa o ya u ya ila to o filifili e o mai fa longo matalia la o fa so e se le ta o tu langa le asiata le anga o lo faia fo ileo se tu langa i taua wa onga ma lo tam fai fo ilea e momoli atu ia ele se ele fa pe atu tato por kalame a ora faia le ai e pole lava le tangata ia pole fo sta funela ile la lona sa peitai o leva no le u ave le tangata e ma fai ona fai mai fo le to tele i lau tam fainga i lau tam fainga le anga u o fai tau i tu singa pito silly o te fa o puina fa pe asiata e ma fai fo ona o compare tele tu singa o le faso tangata i tu singa so le anga a fiena ma fa te se fai unga e fai le ngana tonu ale na le tati fa so te fa le o ina ile to fina ya pe le winga tonu na le te fa ya tuai e ile utali tonu nga po le ale sa o lau mata upu ai a se le a wala fa nga o se atoa e foi e te tala e fai kalon kirikiki le o te lo ele fisili e pe ya il va ngale na lantu ai va nga ngana e malanga upu e fai talonga le au e te nau ta awe ke ngau ka kaka foi lele la manga ole kuiman ko ai pa unga ye le sumu la la wa ya pa uma mau tina e ye le nga ka o ta longor kirkit ele so le ka ele ngor karangonga ka ro foi e la le nga ta me ta ma le nga pe ai la le si ava ai tu ngo ngau ngau palasi manga o lo e alu no o e asu lu mo misi lo le asu lan nau e foi mai walengi ono ele la vele polo walenga i mulumu o pe mola o le winga lana o to tele la le tate pai ia nga umanga lu ku korbala wai lunga umama nga fa ma vai ngana la wai ia saurola ia fai mai le ia no su ia pai ala fai faer nga fa o sau ai o su sau ai so le ele kan ko ngoi ma tonu ina ia manatu esel matango fiel fa soa ia manato fa sa mai fo ile to fai vai malai e tu sai fo i male tulanga la vale ile Polyfest
ma le tauvanga tamatia onga o onga maululunga kolisi foi I nei I au kilani ai mana tosia la ngo le o fatali mai e ia mana ia la se tanto wa me itasi le tanto wa malolonga a foi mai fa sa sa o tanto fa jala no le fionga ya Melegalenu'u asem ole suipule ole tanto kolisi maulunga I Mangere ta foi mai o le Goodman Freight o se tautua tau fela ua inga Maota mawhaamoli I Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta I so o se la po ai te whingalo ai. Ma kili vaina fo I boru po o sa vai. Whaafso ta iloa ni usa lui lemi po o Francis Pali I fupule ai. I le orwa fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orwa fitu, lua fitu lima, fitu fitu tonu valu. Mo disi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Ia fia fo I le loto ma le nganga whailo atu le mamalu o le tātou watunu'u, le tātou proklame fo I le fia o le Tautai lunga o le tātou BluTV. Lea ua po mai Lorenzo le tātou wawanoa, ia ma le fionga I le suipule, ia o le kolisi Maua lunga fo I Mangere, I tūlanga le fionga ia Melegalenu'u, ia ua pale mai fo ia le fionga le suipule. O le pule lea o le kolisi Mangere, ia I lunga o le tātou proklame. Ia tu sai foi o se mata upu e fia whaatala noina. I tā penanga o le tātou tauvanga foi lea onga ua laui loai. Ia e ta ua o le Polyfest. Ui o lea. Ia whatalo whaltu I lau fionga I le suipule lau fionga I le sunga le whiaonga. Ia lau fionga foi I le tina. Ia o e foi o lo tai mua I le whaururunga wale o kena singa o le vaenga lea le Polyfest le tūlanga o le tu Samoa. Ia lau fionga Melegalenu'u na tu fo la le o yo tu taulangi ia po lau fionga le fuatino ia wa fo ile fio tol paili ia pa io le ainga santuala ia o le tama fo ia fa mai o le matua o le ainga santuala ia vai ane fo ia le fio fo le tosulusulu ia ai tai nande fo le fitalainga ia vaili io o le to o le fala ano le to la fo ia tua ia mauga manu o sala ia le lautina lau le lei ia me se foi ia le la au na fausia ma le mamanu le falea ana whaatalo whatu I le nei vaenga o le afiafi. Ia, whaatalo whatu lau tō wha Asiata ai le ngata fo I lea. Ia o lau so atau I le tamamamapa lea o Lorenzo ia whaaftai mo le avanoa whaaftai ua maua sa mātou avanoa ia tātou te whetuwha iai ia ai le ngata I lea ia tātou whaatala noa foi ia le tauwanga o lo o alo atu nei iai. Ia ni nā ia onga maua lulunga I nei kilani le vai sa fo. Ia ai whaaftai mo le whaafeiloa. Lorenzo, o le ari e tala vau wari I ai whamai e fo ia o le vai aso e leanga kia ngi ka karangoanga ofisili atu po a mai ia si utina ia Melegalenu'u. Ai whamai whedi o lo matua mo ia utau le o marosi. O eri are. Ia ua pule alofa le li ua whaafuusia le malo se le whaletua ia pole tina fo ia Melegalenu'u ono o la lava ua tu mata manga lava ro tātou tapa au silisili. Le taime te tau ona toi whaafo I le malo se le whaletua. Lea la ua mauel whailoa I nge le so Asiata. Iyo ia malo whaafetai ia manatu fo e manu I lau taimi ia ona o le fo e te pisi tūlanga o fontanga ma tāpenanga o mai ia tāpena penanga ua whaisi umi e le ito e maua lava se tātou Polyfest tau vanga le lei karunga maua le whaamai lea se update le nei taimi e mwhauna whonga ina e lau fionga le tamai te pule whaamone mole. Ia whaafetai Asiata ia iwa tātou te sia I le nei vai tau I le whaamai. Ia ai whai mai fo I le si upu. A tātou whaavai vai ai. Ia ua pule loa le whaama I a tātou. Ai a whai tātou te maua le loto te tele. Ma tātou te pou. E tau mawhai e fo ia le whaama. Ia e mawhai a ona tātou. Whai a nei mea oma. Ia o le sa iai lava nai a whaafita auli. I le tau a matanga. Ona o le mawhau a fo I le na ialo ma whanau. Ia I le pipisi o le whaamai. Ia ai peitai ona ua maua le tui e mawhai ai ona o tamaiti e tau mawhai e whai o lātou tui. Ia o lea na tasi ai loa se whinangalo. Ia po lea lava le lanu o le a tātou wo o ia I le nei vai taimi. Ia o le a tau mawhai lava e whai le
whaafiafianga, ia Pasifika i le nei tausanga. Ia e ui ala ina e le o tele ni a onga. I le tātou lava malai o whaafiafianga. E ui lava e na o le tolu a onga ia ua o mai i le taimi le nei. Ia o lea ua sāu ni atu mo le tauvanga o siva ma pese. Na o le tolu a onga tu whaatasi a teine matama. Ia ai ua tau mawhai lava ia le whaala potopotonga pule a onga. Ia e wha wau pea. O nisi o whanau. Ia peina paua leo le mea e a fo ia mawhau ia i le nei kuata mua. Ia o le Polyfest. Ia o lea la ua tau mawhai ai. Te la iti lava onga ua whaulu mai. Ia ai tau mawhai lava e whai. Ai o le fo ia iai ma tātou tautalanga. E o lua ia tātou siva mpese. Ia ai iai fo i ma tātou ngangana. Pea se whai la si tele o sui tau wā ia e whaaulu mai tātou tautalanga. Ia e whaapia ai fo le loto ma. Ai mai se le mātou komiti. Ona o lea e whaataa ua le tātou ngangana e alo ma whanau. Ia whaapia fo i sunga i whai ao. Ma lo whaaptai au te loa mai alo fisiri leo le fo i tā pena nisi whaapsiri le whionga le tole fua ia Lorenzo. Wa ta ua o ngai o mo te tolu e mwhai ona e whaailoa ia mai se fo e whaafonga Maua Samoa o aia o nga nei e tolu le ua confirm mo le tātou malai ia ese mai ai i vai ngai tautalanga whaamone mole lau whionga Melegalenu'u. Ia, whaafitai o ngai e tolu ia o le kolisi mai Avondale. Ia o le kolisi mai Manukau. Ia mal tātou kolisi i nei Mangere. Ia o nga umai e tolu ia o nga tu whaatasi a teine matama. Ia o nga la na o le a whaile la tau wanga. Ia i le asparai le o le vai asapo. Asiata o risi o ngai tolu o loo laua lunga lava i le telo tausanga. Pei e fōlinga mai o nga lava i e tolu a le mua a le sili e lona lua lona tolu pei taila. E sele mana i o le tausinionga le ni tausanga. Le uma lava i le tolu le. O le best of the best la. O le best of the best la rea. Melegalenu'u la ngai lau whafisili le tūlanga le saifua malolo ina o puipuinga ma le saunga le mu. E le ngata i alo ma whanau o awa onga. Ia alma malu fo ila tunu'u e ngasolo atu e mai moa ia ma whaatasi atu fo i whaamoe le vai asfou. O a fuanga ua mai on whaata oto fo i e le taupulenga ma le komiti. Ina ia mauti noa puipuinga ma le saunga le mu e le ngata o whanau wa onga. Ha o tangata lau te leanga ia tu mo le whaamoe le vai asfou Melegalenu'u. Ia, whaafitai tole po o le tūlanga le ua mātou tau mawhai e whai ina ia puipuia ai alo whanau. Ia e mai se fo i le mātou komiti. O le a le aini tangata mata i o i le malai. O le a le aini tangata e iai. O le fuafuanga fo i ua whai. Paulawa ia tangata o le a iai o ia o le mātou komiti o le a whaapoina le aso. Ai o alo ma whanau uma o le a tau mawhai e sui uma ia lātou tōninga i le lātou wā onga. Ia ona malanga mai loa le i le pasi. O atu i le velodrome, i le malai o whaapiafianga, ia malanga sao atu i lunga o le malai, ia paile lātou whaapiafianga, ia a uma, ia ona toe malanga mai fo i lea, ia toe o i le lātou pasi, ia ma fo i atu ai loa i le lātou wā onga. So o le fuafuanga la le ngā le ua iai le komiti, ina ia tau mawhai lawai, pui, ia ina nei te i ua te tele ai le pisi o le whaama. O lona winga lo mulmurita ia pea e komiti ia ma le pulenga. Ale ASP Polyfest. Tulanga i o ai inga i lalo o le orange light i le taimile nei. O le red light. Ai mai se o le vaenga lua ma le la sanga lua o lo iai pelo tātou atunu. O le isi whawhesili Melegalenu'u whamole mole o lea o te taumana tua ina. Sa tele na whao ngā fu inisio alo ma whanau wā o ngā ia whawhiwhianga i le Polyfest. Mo la tau maka, mo le NCEA. O ani a fianga o maka tamaitia o ngā e meiso isia o ngā ia o le alea wai mai whawhiwhianga le Polyfest. Ile nei tausanga, pe a fua to le nal tolua o ngā lo awai. Ia. Whaaftai mo le whaafsit tole fua o le tūlanga le iai. Ua uma po i ona ave le awa noa. Ia o ngā uma nei e tolu. E mawhai lava o na malanga mai iai seisi e pu e ina le lātou whaafiafianga. Ai o le whaafiafianga atoa, ia o lea lava e alu i lunga o le upenga tapailangi, lea soa lea. Ai saua le tangata o lea onga ia e pu e ata, e whai ai le lātou wata, ia o na ave loa lea i oe
wa iai whai a onga, ia matau mawhai ai loa ave tongi o alo mawhanau sa whaafia. Ai o a onga ia o le ale iai le tauwanga. E iai lava le awa noa, e mawhai ai le la toa onga, o na whai se whaafia ia ai pue. E iai pea le awa noa na mo la tau, ina ia whaau ngā ai pe a whai, e iai ni winga ua le mawhai ai o na o mai i le tauwanga. Alo whaftai a Melegalenu'u tāua vaenga lea ma nei fo wa ese whainga o le tauwanga ua iai ona o tūlanga ma le ale o le whaamai. O maua se awa noa e mawhai ona toe a whaulu mai nisi o a onga mai le nei taimi tātou te whaatala noa ai o te lobo o te uti fo i le taimi ai mo le whatalia ina o no maua lava se awa noa e toe whaato ai ma toe whaauwhi mai ai se isi a onga ese mai le tolu le nei ina ia a autova atu le malai. O lea lava e tatala. Ona o le nau ta inga lava. Ia a whai o iei ni tu sa wha le tonu ai po nia o ngā mea i le i. Lava tā pena ia o lo o awa noa lava ia le. Se i o atu lava i lea vai aso. O ai ni a o ngai toe la ngona le fia a wai le tauwanga. Ia o lo tatala pea le awa noa e. Ma whai ona pa aulu mai ai le a o ngai e tauwa. Whaftai Melegalenu'u. O lena e tā ua ma e sai no fo i le na o le tolu a onga o le a wai le tātou tau sinionga le nei tau sanga. E ma whai ona e whaasoa ia ma whaamanino mai fo i nisi o lu tau. Ia e le ngata i leo o mafua anga te tau ua mafua i ona le a wai le telo a onga wau tau sanga umalava. E silia ma le lua se fulu a onga i le malai lava i o le tātou watunu. Whai ona e whaasoa mai e ese mai ai i lu tau o le COVID se fulu iwa. A iei nisi manatu walau alunga fo i le ia onga ua mafua ai. Ona le awai me le tātou tauwanga. Ia, o le langona lea iai. Pea ua e uina whaapea mai le fesili. Ave ese mai le COVID. Ia ai pei ua avea le COVID. Ma mea ua whaingata ai. E o afo i le taimile nei a onga. O lo o mātou tau mawhai pea e whai i mātua. O lo o saonga le mua onga. O lo o tau mawhai whai a onga ma onga taitasi. E pui, ma wa ai le ialo ma whanau. Ai o lo o iai ale la ngona fo i lea whapea le ai. Tuuta mai ti le whale nei te i ua pisia. Ia pei o le la ngona lea, o lea sa maua atu i whai a onga. O le ai o nisi e o atu i a o ngā mea ata maiti. Ia, na o se tala whaataitai. Ia o a onga umanei e tolu. Mataulia o le au whai o tangata e mawhaina na whaafia. E o a ilunga le ono se furu. Ia, o le ono se furu, o le afa o le tau se furu. Ia, o matua onga nei e tolu. Ia, peina au Evandale o le tau whio lolo mai. Ia, au manreua mamato. Ia, o lo ilano i le lua se furu ta maiti ia. Ia, o le a e ui a ina la iti numela. Ia, o lo tau mawhai ia. Ai pei o le anganga le na ia o te le whai teo fo i mātua. O na o lo whai mai. E siri le tu o ta maiti le whale. Ai au le o mai. Pe le o fo ia o ngā mea. Ia o na o le nau lava i te iwa toi mamai. Pe pisia ia i le taimi fo ia o tato i e nei le COVID. Malo whaavitai o le i le tūlanga o le COVID i tatu tatanoa. Me se fo e vaenga i le soifua malo loina. O te reo mautonu fo i tūlanga o le whanau requirements o lantou tui, ai o le whaafisili e tui nantu, te tau tamaiti nei e sesiva ma perform umai le vahenga lea, te tau ona iesea iei ngā wamai au lantou tui, po o lea se vahenga o sisila iei le komiti whamolimole. Ia, whaaftai Asiata, o le amatanga sa iei le puipuinga, e te tau tamaiti o na tui, o na whatoa o mai lea, ia ai matau lia fo i matalo pe tasi e pe lua nei vai aso talo na whai mai le whaasala lau ngā le tātou mālo. Ia po o ia po lokala me whai. Ua tatala, ta maiti e o iai, tusa pe le i whai ani o lātou tui. So o lea la ua iai nei, ia pe ua whai o lātou tui pe le ai, o tuk lava lea wanoa iai e mawhai ai o na whaafia. Whaftai atona la fsel mule le Asiata mo le whionga i le tamata i pule o le tātou wa o ngai Mangere.
Em fai ona toi fa manino ma fa manatu mai pelo tatou watunu le taua I o le por kalama. Ese le taua ia te lava ia. E ui lava o tele isiva I I fa vianga. I oi. Oh, mai maulau pe ali le kamiro milo I le. Ai a tono le nei ava no Melegalenu'u. Se ia toi sau noa mai lava fa manino ma toi fa manatu le taua. O lea fo'i a tauvanga ma lea tau sinionga. E le ngata o fa vianga. Ai o tautalanga ma launga. Ia le ngata fo'i leo le whatasinga. Alo ma whanau a lalo vau aru tātou watunu'u au whafonga ia Samoa whamole Melegalenu'u. Ia, whaafitai tole a fōmo le whaafisili. Ia, o te manatu. Ia, o te le tawa nau lua whina ngalo. Awa ua lua si la fia le le. Ia le au ngā o le nei tauwanga. E ui a ina e te le I ai Lorenzo. Ia atonu fo o nā vai tau. E le I whaataua I nei o e le tamata lavo I nā aso le tāua. Le ana ua e pesili mai nei. O le la o le autari atu. Ia, mana ia. E le I tāua nā taimi. Ai o walo ma lau whanau le ua tutupu ai. Lorenzo, ia, whaatala noa tamai te oe. Siva, ia. A o le tani I le fesili, e whai po hie a. Se po fea ai te alu iai, e loa lava mata ua o oe o le Samoa. E le ai se au ngā o lou whai mai o le Samoa. Ai a e le alu e te awai, ma e talanoa, ma e siva, I mea wha Samoa. Ia. O le a whaafea la na ola le tātou ngangana, o le a whaafea na ola tātou tū, ma tātou wanga. Ai le ngata I lea, I le nei vai tau o le olanga, e maua ai tongi o tamaiti. I le vasenga se fulu tasi, se fulu lua, se fulu tolu. E maua ai o lātou tongi pe a o I ai. E sisiva I le tauwanga lea, a whaapea foi o lae vai a lātou siva, ma whaapea fianga ai le o auai. Pau lava le polokalame ia iai se whai a onga, e nates wa aia le vaenga lea. Ina ia pue, ia mawhai ai o lātou tongi. O le ngangana, a tātou le tau mawhai fo I tātou nei e unai. Ia, o le ngaruenga la ai la whai iai. E tau mawhai atu lava, papa ai fo I ma le lango a mātua, ia, tātou ngā lulu e whaatasi. Whaafitai fo I le tau whaia Asiata tusa fo I le soasoani. Ia I le tau whaia o le tātou ngangana, ma siva, ma pese. O le au ngā le nā. Ia, o se tali atu le nā I le. Nā whaafitai, o le ua tali wa e saunoa manino. Ia a ua mauai fo I ma le tawhawa si o uso le whionga le tole fo. I nā fo I ona po. Ia a whaila sa misi ir kama. Ia unga I whanga ua whamarisia le taimi. Ono le tātou taimi. Evandeo, Manurewa, Mangere. A mailo finangano. O ai o le au sola mare suipi o ngi kausanga. E le tā ua ia te au le suipi asi. E tā ua ia te au le awai. Mai e le tau lia fo I po ai o le mea sili lava. Ua iai se tātou tau wanga I le nei tau sanga. Ua mawhai o na whaatino. Ua mawhai o na whaatino. O tātou fo I Samoa. Ia, e ese e whaamasino. Mātangata umai o lātou wanganga. Ma lātou sila. O le mea la lea ia te ua lua fesili mai. Ua tu ina ia o lua le whaamasinonga o le tau wanga I le vai aso lea I le aso kalai. Le la whaasanga lau fesili vane vai lupo e sau noa I le vai ngā le lau fesili lai ia Lorenzo Wailanga mangai fo I kau va. Mangere, Manurewa, Evandeo. Ua langa fo I wa ia o Mangere. O tele o whai atu fo I lea whai unga ona o le maa sota ina mai ia Melegalenu'u peita. O hau leo te no foi tono Mangere. Ele va pela e no foi Mangere el tapo I Manurewa. Pela mamau Evandeo. Esa o ko inga vai. Oh my god. Se Tautai I vaenga lea. Ia o taimia sa ua o kele sone. Ia sa pena I Melegalenu'u ia mar komiti sia matou wa o. Ono o le tulanga fo ile se la miu le lei. Ia mai to fo ia so sta mai titi e faasana sa tono le pa. Ono o lona mi o pa a. Ui le Asiata. Ia. Nei pa u Melegalenu'u. E mawhai ona e faaso mai ile autu ia Polyfest fo ile tau sanga. Fa mole lava.
o le autu i le tausanga le nei, ia o lou ainga, po lou ainga. Ia, o le autu le na o tau mawhai, e whai whaatasi, o na o le nei vai taimi, ia, tātou wa ai, ia, i o tātou ainga, tātou tā pena, ia, ma wa ai fo i le anu i luma o le nei vai tau o le o langa o tātou iai. Ia, malo whaafitai tele, e tele a le fia whaasoa o te iloa, e toi maua le tātou lau. Ai le io o le teimi tonu. Ia, e ngā pā i le tātou tauvanga matulanga whapena. Ia, ina ia toi whaamailo le seunga, mori le ngang whaamalo, mole ngang whaafitai tele, sau noang whaiu. Ia, e tawalungai wa fo le whaafonga maua se o tātou atunu. Ia, mangisi fo i o mātua o loo whaatala le lava fo i o e ngau mai Samoa o le papango i nei mea. Ia, ena tele lo le manera i le lima amata lo fo ina turit whanau e whainga ruenga laiti. Ai, le tau mawhai e toi tapu e matoi whawhangu. Ia, e maia lau sau noanga whai ura lau whionga le tumatai pule. Ia, whaafitai lava mo le awanoa, whaafitai ua maua se mātou awanoa. Ia, tātou te talatala noa, pe tū whaai. Ia, ma whaalau i loa atili le wha moe. E ui lava ina whaapea ua tātou iai le nei vai tau o le COVID. Ia, e pei la atau ngalo ai fo i lea le tātou loto tele, ma le tātou whaatuatua. E le aise mea i le mawhai. Ia, a wanoa i le vai aso fau. Ia, e live, stream live, ia tautalanga ata maiti, i le aso tofi, ia ai le ngata i lea, ia o whaapia pianga, ai mo le nei awanoa, ia whaafitai tele lava mo le wala awina o le mātou, whai ia umasui o le mātou komiti. Alo whaafitai, ia a taunu o fwoi nā teimo mo se tā wanoa ta te ofu i le e tauna whaatatano ma le komiti o o le tau whai atu se aisinga i le whionga ia Melegalenu'u mō nei pepa fwoi e whaatanga ta ua pepa ulufale. Pepa ulufale, nā leo toa fwoi le tutonu ai whai skula ki a ua mai ama ua i whafo. Ia manai ka paka mai ngai miria pas. Ia ui o lea. Tole foa, ia whai au e masui le tā porkalame le taimi, ia mori whaafitai le whionga i le tamaitai pule. Ia na whamailo le tātou whaatanonga. Whaafitai lau tō Asiata ia, vea fo i le leo le nei au nei mamole atu ai fo i ni whaamanuianga, ia le ngatai leo le nganga o le whaafitai i lau whionga Melegalenu'u o le sipule le tātou kolisi Mangere ia o ia fo i leo le whaatonu sili o le malai o Samoa i tauwanga i le Polyfest i lea tausanga me lea tausanga. O tausanga o e tautua, ma o oe foi o leisi sui sa amataina mane nei whaamoe a o lea lava o lo e tautua. Whaafetai tele lava mo ngā luenga, ia whaamanuia lea tua, ia wā lava tau manga i le ngata i lea o fuafuanga whaata o otoa le tātou komiti, ia sao maule lu tātou whaamoe le vai asa fau. Amore nei taimi, whaasoifua ia. Tai lava. Soifua. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Toi whawhelo i atu, ma toi whatalo whatu Samoa. Le ni wanga le fiafi, toi te liu meo le tātou porkalame, te le Lorenzo, e whape fo i le tau salai i apea. Ia, mānei wa emisia, wa misia mai kaira ka whakarangongangi. Io e mea fo i le mo meo le whai o le porkalame fo i ngale e whai malu i whafo. E le se mea le lei. O le haka a mai halang community reporter. O le le o whele ngai me ia ingi ia, le nga whakarangongangi. Ko momo le pizza. Pizza. Oh. Ka mai le pizza. Ia, lewa mai le pizza, ai lewa whailu. Ia, sa o la, whaftai la. Pa anyway, sa pia. Mana ia le vahenga whaftai Lorenzo li ta whaatai talanoanga. O la e tala vowori ia le tina ia Melegalenu'u a. E le i tai. E le i kai ala soifua tautua. O lea fo i tina longolongo ama le nau i lua o le tātou atunu. Ia tau ia o le tina o le tātou atunu nei au kilang.
le anga o le o Melegalenu'u le o fofoina ia matapoe ia soifua ma le ola a wino whanau walanga o tātou matua ia as a parent o olo matua o olo tama o o olo tama ia pia toti ia inga kako whanga fo ngale ia e polutulanga na Asiata la afsi o sa le fai Melegalenu'u uli tala le ana fai mea Lorenzo wana vai mea sirisira mea no la ititi mea mantua e fa mai Melegalenu'u e ke fiu e ke kami ke ilo le o te ilo le lo inside out o yo le mana ia proclame mo sui fo ia fai ngole Polyfest le nei tau sanga ia o le tulanga na wai e sata ona lava o le tapunia i fo le tātou wa tunu le taimile nei i lalo le mole mu i lona vaenga tolu manatua o lea lava o lo whaata ua le tūlanga fo i leo la pata inga sa fo i mawa vau COVID-19 furuiva a tonu o le tūlanga fo i lea ua o lo whaata ua fo i tātou komisi ia e meise o le komiti al Polyfest e whaata ua lava le soifua e peifo na e tau o lamtanga Asiata o le me pito i sili lava ona laua lunga i le tangata o lona soifua maloloina o le ale le tāua ma le o stapina o le Polyfest fia se furua o ngā e umane ua to telefana we a fia le whaama. La whaatula ufa fisiri le wa mutei loa le na whafonga ia le tātua whine a pea e uina le i awai mai le tā whaatanonga na mai atu nei. O ai lea o ngai tele e tapua ia i lava pea fail competitions. O ai ala wa onga e ui a fo istoa o ngai le i au mai lunga i nā foite. Ai, o ai ala o ngai always ai te alu e tuu ia i lo langolango te mo Polyfest. Auckland girls. Auckland girls? Auckland girls. Eggs. It has to be eggs. O sea, o ngale sa e nau fo ingale te alu e peita ina ave oil. Ai pe ele au sia makapena. Down credits. Ngare si e level 1 e le sa au sia. Sa o ila utalan festa mostau ile na final fa fiang. Wa vai tu ngau fai lo me ta mam ten toy kodis. Nga ula ko ki o voi o la se ofu o skop par ko. O vek nga fa ulu o e. Fa mai fa tonu o e pe o masani nga lo ta mamar pu. Ai fa mai le nga su e fo inga poronga fo ma fo ko su. Wa onga nga o graduate i le Tamaki College. Le mau sa onga. Okay. O Auckland Girls Grammar. Auckland Girls Grammar. O la wa onga lava lena. Ia ai Lorenzo o la onga sa ese mai lo fia de lelen fa nei ia Melegalenu'u. Ai sa o mai o ia la wa onga sa ia ula vai e se fainga tā e se fainga tā o le tūlanga le o tam fai vuanga le e fetu na ia o nga po ai te au ia le anga o te au lava o ia Kilsoni i la ua onga ale nga fa kwa o mangea o vesiri ka fa karangoanga ia mere pole ala ua e fa mai o Mangere manatua mo le sira fia Asiata e ia le tau sini onga ma le tau vanga moa onga tama matini Ioi, maha onga foi ngale na tama matini. Ora onga lau tama. Ia o te au lava o ia Kilsoni. Ia. Ai a tu fatasi. Ia o lea onga i Mangere lango ile o te no foi. Mana ia pea to fa ato mai la tadi. A onga taitasi o Auckland Girls Grammar. O ai ia a onga tu fatasi. Avondale? Oh. Ia, mana ia. Ia la fa pea la. Ai ala sunga. Ioi. A foi le wingana le tau fetua i la utadi. Ia. Ia la walu ia o ia rewa hard. Rewa hard. You know. Ngau ta ko train station ni pa. Lango le wa ia event yo. Le wa ai mana ia Italia al to fina pea. Mana langa o tato wa o ngai toru le wa confirm. Le ole a pingi tato Polyfest le vai so fo. Avondale. Mangere. Ia manuewa. Lono wingala. Le ngore pito nu mua le nei o kilani mani usila no usaulo i Samoa no foi. Ia. O Clinton. Ia wa tonu ai lo mafaufa. Ole o back to the original. O i tonu na val taimi leo o la foi ia le sunga ia Asiata Clinton. Le telefone ngale ko fa longolonga helicopter foi ngale. Ai nga move se lo foi suasa. Ya nga koi. Te mo sa Mangere na foi polo ya le ko. Uyo lea. O le vaenga o te fia pikia mai le vaenga le ana sau noa ia le fionga le tamaita i sui puli. O le whainga le ua whai ai.
ele to ye la se vai nga fu ile ke ko catch up ma sa wo mai lisia o ngai o o le fainga le o faina o le tonu wa stage o ina le tonu la va o nga sorry mo le fola Samoa mo fa fianga Samoa ai e o atu ta itasi te metas ese sorry e o atu ta itasi te mi ese lo no winga ele ai fosse uma maka a fe le te fa fo mai e sa u mai sa la mai le so le fa mai e fara stawas foi le fai langi lan fo e no la mai mele ai o fainga la le alu watu ale pasi la wa ye tonu la fa fia wa mai a fo ona la e fa fia tu au ta for stage sau la lo solo alu lungo stage le falling fa fia ko sau lungo pasi kai por fainga po ka soro ako Ringa le se va friends ali so le a. Ya mana tu vai tu ai o mai o peleki ma earphone. Le nga soro mai na lo pas. Mana tu ala ngute ma sanni fa nga le sa ma sanni fo yo no o wo ta lo ngai na fo yo na po. I lungo longo ben. Pe la e sa vali mai I fa fo ya da wo nga ala mo te fa sa sanga tu ma ma camera ma sa uni fa tal noanga. O le la tau le wo ka ba o le la tau tu pui de mele. Ina unanga I fengol Polyfest. Mana ia full experience. Ya e peo la ufa longo tu fo I la ufa so asiaka. E sa ile ad fo ngala ka ko le lungo TV free. Ngale spray and walk away and ya o le tau lo no winga. Matua I muli ta I lava ia le committee. I fa tulanga ngai tu sai o ngatasi mai inga o fa ma I lo pesi. Mana. Lo no inga mo ele matua le o mai le so o tau fai lava fa ngo ye so wa lo pe sa uie sa wesiva. E le uto fa fonga o mona fa manino e le fionga e merenganu e maru pui ya ele iso na se lau pasene iso se mea peitai a fu el fa to fala inga e mana ye tele I agree with that o le situ langa le nga upi kia mai fo I le saunoanga a Pea Asiata Melegalenu'u o le tulanga le I le tatau e peona fa ta ua e matua ole ave tu ava noa ina yalo mafa na langa ye lava fo I le si matua ola lava tau fio fila na tama e ui lava ola na we fia siva le Polyfest ai ola wa fa ye ia le upole sa e sa noi e Maua se ia e tatu fa Pea ia wa o fo o to fine wa fa tamai tia fa to la se fa tuanga fo ile ai me se la e me ke so ye Pea fisini ia wa ta wa pe o wa ui me tulanga fa fa na ele ya la lo fa fisini o le a sa fa tuanga fa le matua e titango e unai ia na yo walo e tulanga fo ile le awai vaenga fa penei e se me tulanga sa e te fa o e te faia Mom and Dad, yeah. For me, Asiata, thank you for the question. Look, I think it's really important. You know, I'll tell you a quick story. My daughter actually texted me. I text my mum. Looking for le practice Polyfest. The first thing I said to my daughter, because send me a photo of where you are. Mrs. Bond, send me the photo, send me laka. But this is because I created that. This is me. But I should trust my daughter and so I've trusted her to go to the Polyfest, not because of, you know, it's time for her to go and meet her friends. It's because I really, truly believe in the vision that Polyfest have for our children. Because what else do we have? We don't have anything else. You know, I'm finding it difficult. So they have to start somewhere. And if this is where they find their heart and passion, yeah, why not? Hopefully she can dance better than me. But I encourage all of our parents to please believe in the vision and let not all of us kaka are like that. Let them enjoy and connect with their culture. Malo mana ele a fautuanga ia mele no film na foi ele se fautua mai la o fai ia lo foi me fana tole voa o le asau fautuanga una ia na yo walo foi tulanga o le vaenga le Polyfest me se fo nisi fo yo tauwanga o lo afia i tu manga no me se vanga fa pena. Ia fa tai wala ngola sunga masalo tu tisi la fo ngale ile tulang fo ngole grandparents ia wa ma o yo le foto vai fan ui le fa tai mo fa si dia yo itala vo wa seti ai wa amata fo ia o so ia ile la sanga le na ui le
O le tūlanga na efsiringia Asiata. Ia te o le taimi nei ia malou tuputua e fo i tono New Zealand. Ua o mauti no ai le tūlanga fo i lea do whatever it takes. Expose ai ia tamaiti. Ina ia malama le tātou wanga nuu. I loa se siva. Ma ia i loa ona tau te tala le tātou ngangana. Ia te aula ia. O te lango. Ma a fai fo ia matutua ne ia tamaiti mana na o e a ngai i le tūlanga lea. Paula wana le tūlanga ia te Asiata. Ia sa o la le mafuanga. Ia sa o le mafuanga. E fia le tamaiti te e alu le Polyfest. Ina o le mea fo ingane o le musu e fai fe au le fale. Walanga o le si excuse nga. Ia ma le musu e fai mea onga. Ia te aula ia. E se le tāua. For sure I join it tamaiti le Polyfest. Mana ia le fautuanga mai ia te olua fo i waui mai ala o mantua. Le tūlanga whapena i whaifana. O le winga o lau whaupopoa me se o le tūlanga i le rua saunoa. Tāua fo i mai ngana ngana e saunoa muli atu le fua iai. Ia i lua fo i holo i le tāua o le mea le whai. O le taimele nei. O le si matua. E pia kau fia fo i ai o e se akule whanga ue o i mea. E se ko mai longa fo i kai mea roi lunga e whaiwhaianga TikTok. Maharua i fo i tūlanga whapena le o wingo la tala. Ia iei se au ngā. Ia a whai fo i olai le ainga. E tāua fo i ona ia ai a whapea e ke ngangu i lau whanau whale. Anga o le kuri o kamiki o i le mela. E rewi eisona tāua tele i lo tantu. E atea, o te tonua o lou whale, o lou whasino manga, o i nai a mata mai ai. Vaenga uma, e mafua i fo i ona na nauta mai tia te taubuna o i vaenga whapea. Ia, e meiso le tūlanga tāua, e whatāua mai, o te whapitei a New Zealand. E meiso le tūlanga i le whainga malo, i le aloa ia ma le amana ia, o le whatāua i no ngangana. Ma tū manga no. Ia a tātou watu moto le Pasifika. Ai meisa Samoa, wai pe o Samoa e lau alunga, pe o tātou. Le flag carriers o tūlanga nei tau i tū manga, ese mai ai tangata whenua. Ia ai a poko Samoa ma tātou tū manga no. E ese fo i le tūlanga lau alunga. Ia o tātou fo i a whawhiwhianga o te lo fo wala whai. O le tātou whaatantala noanga, misi wala tātou por kalamele nei vanga o le o anisi tūlanga o whaatata mai ai ia ni update o le nei. Ai misi whaama i Samoa. Ioi, tūlanga na o fia pa i Asiata. E tau lava ona avatu fo i se update o le tātou whaama i Samoa. E pei fo i ona tuina mai fo i nisi o whaama maunga mai Samoa le taimile nei. O la ua whaanga solo. Samoa whai te le sila fia. O la e lockdown o tātou watu no i lalo le lapta inga. Ia po o lalo le fo i le vahenga lua. I le taimile nei. O le se fulu lua i le poa nā nei. Se ei rola i o la tunu a toa lava i le vahenga tolu. Lapta inga vahenga tolu. Se ia o le tau le se fulu lua i le poa le aso lua. Ia ono le tūlanga leo o lau si le fia e tātou watunu. A le taimile nei. O la matua i pisi la valmatanga luenga le soifua malolo i le tūlanga leo le contact tracing. Ua tau maua se vai lupeo e sau noa. Te le fo i wa o le lua mata a mese a lau songa tūlanga o tātou updates. Ua kau maua mai se mafua anga o le koviki a le fo i nā fua ai. O le tau maua tu fo i whapele iso na so o tanga i vaenga i isolation. Leila isolation. O le tūlanga na mo iai, manino lava i le saunoanga fu a le tamaita i pale mie le afo le sefulu le poa na po, le tuina mai iai i le tātou press conference. Pe tai la ele i whailoa mai e le pale mia i le tangata le olo o maua. Ai na paule tūlanga u wha maunia, o se tasi mai fafo esi, po fafo atu o nofuanga whanofu sea. O lona winga o se tangata mai tō le community. Ai susuenga lava i le tātou Pacific News. Ia o se tamaita. E le mawhai ona u whailo le suafa. Ona tūlanga fo i o le manu fo le tātou puipuinga fo i. Ai o se tamaita i na fuafua e toi alu ese mai ma Samoa. Ona la o ai inga o le tangata so seisi la velu se mai ma Samoa. Tau ona whaile tui. O i tau ona whaile siaki. Pei tai la ina ua mai ona whaile siaki as tamaita i lea. Ma mauane e positive. Olo o whea vea i le tamaita i lea i le afu. I le Samoa COVID-19. Ai mai laso tona i luai aso lentene aso se fululua e o mai ananafi o le matua i tele lava no fanga lau tele sa sia tama ta ile e o lava ile ka ile lotu sa tu la pena o vai lupe au tau tu lia tu le vai ngono le tatu taimi o le melo te fia fisiringia o le alo na siaki le sa fai ai le tu va ese mai o le rap test por le PCR o le au te masal salo na o masalonga e lo yese fa mau ninga langa le tu ina mai le mtanga luenga
O leo te masalo o le rat test. Kama le sa fulua minute ma le result. Walanga o leo te fai tau atu fo I ni sio whamtalanga. O le aso lava anana file sa fai le siaki. Le stofi. Le winga tonu na le tau fai toi lau whaafsili. O la ofisiri ma le tau te whaasoa. Le develop le saunga o le niusi Samoa me tātou talia foi. Walanga mana tuole sau whaatala noi na le fionga I le minister o leo le asona. I le mta upu le na tau manu mai I le skula ki ma le taxi. I le whaano foi sea. O lewa toi foi mai lava I lo mafau la ofisili ai le fionga I le minister le asona nafi. Lua vaenga tau na ofisili mua. O le tangata le na sau avele tupe le ui le o yeso na so tanga mai le case patu o toi fa foi la utala o le tūlanga foi le e sea la uai atu le vavala mai o meo lo tūla I mai no ofisili le fionga minister ma o le tangata le na sau avele kupe le taxi o ile skula ki le taxi o e sau mai se no fuanga la fa no fo sea o ye se positive case ia na sau tadi le ai ia wa te lo positive case ave mi to tua ia o nisi o fa tal malo o la ia le au close contact ia ma le au isolation o te ofisili lo lau fionga le minister e ono ia se fa polenga o le atunu o te mele nei se meon tupu talu mai le ia mani no sa no le fionga le minister e fuafua atu lungo o famaumonga lo au mai il te mele ele se vaenga e ono fa popole ai fu a o te yo le faile tulanga le o ngan pu ia ai sa le press conference le tulanga le sa no le fionga te palemia o le meu fa ia la tala le vaenga le e o mea le taimile nei ia te aula vaia. O te taule tali tonu tele. O le tūlanga o le COVID sa o le tūlanga lea na laina ofisili atu po lea lea wala na whaongaina le test. Lea nga mana tua fua. O au lea fatoa malosi mai le vaenga o le positive. Se whai atu ai lau tama I whaasoa lea vaene whafonga Samoa. O te ioi fo le rap test lena whaatau nuinga. Ai fa mai le tala le fo ma I miro mo le vanga le na fela o rap test fo I matulang fa pena. Ele also always accurate le. O le si vai ngalona lua. E ma fai fo ele rap test na pick up my symptoms o le fulu sa o fo ile. E ma fai ona show mai ile device le. Le lua o lenga. Even pe afai o le si o tala le from le fo ma ina e pei fo ile le ia mana tua na o le surface o tono le pu isu vai ane fa fonga Samoa ia afa pela le ka kela ku ka ke fiva o ka ngingiva ma Tautai tale o o le malulu o le malulu po le idi e ma fai ia fo ile to enga ele result o le rat test le ona pick up symptoms ia le tūlanga le se vana na lo ua vatu le PCR e fai ia ona sau lo wa ye isi le fa fonga le taimi nei sa positive le rat test ai fai enga le PCR negative o le tūlanga na Asiata. E iai lava fo ini si o ala leo, ma la ta whaasana lau o lae ua whai mai o le PCR, peitai, ia te hau lava ia. E tā ua lava lo ua ngai le matanga luenga le soifua malo ina. Iai le ngata I lea, o se saunoanga mai I le taitai fono, o le ofisa o whaalava whaafua sei. Po le PCR, po le rat test, ai I lo tele tonunga o au fo I o leo tenga lue tonu tanga luenga. E le se PCR fo inga le fai e luai tu la fa le se unga ia te una vai ia le anga lo tato lo uma e fai lo PCR ni ni si e vai aso a to fa tele le result anyway e man to fo tato le nga mai si tato result mai Samoa fo nai na fo mai ni usila se si aki po le alto inga le PCR na no winga e le ma fai na mawela so ai a fo le va veale lo na lua yo la utala no fai atu ina ua fa maunia wa afia COVID fa mai lo male vili vanga fo ile ale regional health level au mai pe tau fai se investigation fa mai male la tau mau o le aso le sa test positive ai oi o nga count le normally counts le 2 days prior e count mai inga le aso ke infeki ai sa e infeki ai ele ila se ko inga me fo ile le ngai pe fa pe o lutu tau masalo ngo afia mai le kama issue le na tupu le skula ki ma na ni nai masalo o te tau le tele tonu la e ke PCR ngai e ko positive ya o le sila na tulanga onga fo inga le e se fa inga ta o le fa mai
Ai ia te ulava ia pe ona ufai atu Asiata. Taimile nei sa ilonga lava e saunoa ma tamata i palemia a me o PCR pole rat test. Ia ona fatoa talitonu fo ilea o tatou por kalami. Ai manatua o le test lea e fai e ta o le pre-departure COVID test e whaongare PCR. Ai ia te ulava ia o te lo telefoi ia le process a Samoa. Walango tatou ni New Zealand. A whaapea te fi malanga e sa New Zealand. E whai lau PCR. Tui malau toto. Ona e anga ila e ave sa o le lab. Tasi le lab ina ni sila e anga i Mount Wellington. Ave ia lau suenga. Ma le tuinga le toto mtulanga pena. Ia ona toe vili maila i o le vaenga i le taime piki ai. Ai o leo te whaais whapia. E lua i tūla. Sa whaatali ai ile tamaita ile ina ua uma ona whai le PCR. Maua mai loma le result. O tera o mautinoa se ilonga lava. Sau noa mai ia le mtanga luenga. Ia pole tamaita i pale mia po le afionga fo ia anga fili. Ia te rola o pisi ata to Lucila tai vai aso tai ro vai aso. Ia te rola o Samoa. Ia o lai to inga va na o lea. Ia si lea o nga fula na fai ni rat test a Samoa. E fa por ko inga va vero pisi a. Fa toi fo. O yo lea. O na oni nai manatu e fati ala. Va ne fa fonga Maua Samoa. Awa mata upu ia tau te tara no fala waitel ele isi so fa pe o fa ya tu a me o le mele le wotu pu mai fe ai fo ile tala ia ta o te I'm hoping o te fa moi e na o se vaenga fo ile le false alarm i tu langa ai o le mistake no le fulu le mai ia male covid ma tu i upu le tu e ile me ta o le mo e vivingi fa amao malanga e porque ve que moi wa masa ke matou ia i te mi foi o tai sisi fo e ke moi la o le ngi waki ke mi ngai ka wai ai e te fa longo le vivingi ia mo e vivingi mo lo ia na u mai ai ila ka mo e vivingi e kilo ngo pe fa pe se waki fo a kar ka si ma ve e ila me ta ia ala u ka va ve ala lo ngai ka fa ngo le mo e te si vole na u tau e wone i sengia tatou le ile vivini le mo fa ma malanga ai tatou to apele tai pe ona a popo i mo fa malo si au le fionga tama tai pan miana po Samoa to apele tai o mo fuale va ve te temu betulanga fa pena ia ai mo so tai ngai Samoa fa si fo tatou pa no ka pe me se ni so ai ngai i Samoa o tau mo se tai ngai ne ia so po mai no, the only Pisoka either from Samoa at the moment, Asiata, is top up me. Sao le. Ai sao mare. Sao mare. Top up me. Wa ne sao no sao le pia. O sao a vea le kamai ka ko fai ngoior ko meso le utupu mai Samoa. Ane le am. Ai vai le sao le messenger yang. Ya e mo me ngai va chalanga le la lo kama. Talofa voucher. Lorenzo, atole fo ala se ia o kasi me o lai o ini si Samoa pe o ke o fo we pe a 6 me pe nga si Samoa. Ile telo le to anga. Io e tua tatou i le vau i Samoa, o le vau ola. O lo o ke o fo we pe a fa yelo i ko nga fa i men ko nga alo ai o mi Samoa. Wa le fo sa la ulo mo mangare ma ke ki mi fo i Samoa. Fo si o mi o fo ma ke ki fa ka ngor ka mu, ka mangor ka mu ni king. Wala nga la sa ora fo mtalanga. Kai mi o fe au ia tama fo maltina i falakai. Pe o la fi anga falakai. O le ka mua o ke fa yaku la ka mu ni king ia. Ai se yu ka mai la o ka sauro la ia. Ka ke moia ala i o le polas falele mo. Sauro para la silma ke ki fisi ko fe u di skaya ko fe. O yo lea, o te lo tanto program o la vele program me mo le nei a fiafi. Ia me se foi ia ale tatou le o nanga me tau tua mo le fa malo i status sponsors la fo tu le no ia te ulua a me la fionga to le fo ia nai bang fai o te fia sau no ai tatou program le FF ia e leila va se vai na tele Asiata fa pe foi to fine ia pe na o le nganga la vol fa tai ia te ula va ia o le fa tai wa ana le ai fo ia lo tatou watunu ia e le se tatou tau tu me se nei o nanga fa tai le tali ina fo o le tau tu le BluTV ia i lo Maota malo la po fe la se fa inga o staff ke lupi ia lo e mafuta mai ai Asiata alo fa tai pe Look, a massive thank you to you both, the brothers here on BluTV, and also to all of our viewers who continue to show so much love
and support and may see for sponsors. But thank you and have a blessed weekend. Ia mano fa taile na Samoa tau sila mai. O le mantou o tonu le mantou ofisa tele. Ia le ia tu manatu. Ia na vero lunga mantou sai le fatulo ia to le forma ma peta to mai sita to fateta. Aulo ia le mantou studio masani o le tantou programa tau te ia. Ele aso male aso mo le fa malo le tantou pulenga. Ia me se foi o vai nga le o fai ngaruenga ado ma tantou operations team. Ia lau fionga to le foi tantou news o le vaiaso. Ia ai me se le tau sala ia Pea ia po le taupau o le mantou ia awa fo ia tantou community news whaftaitele le ngā lue puno wai whaftaitau tu atu no ia mo le toi mantou whamanuianga o le weekend whai malie ioi au fo ke ngau ka ke wai pere sumu pe ke pere se ia pe te pe fo le murumu ia whamangalo se la manga o le tautamali la fo ia fo ngā vatele matua le tuu ia te outou Samoa le atu nu pele ia bali dei vainga fo yo le fiafia o le tie le tuato taimi to le fo Lorenzo Kaisara Pea Semu ia Asiata fale malu fa soifua ia mai e manuia le nei fiafia. Bluwave Ngalu Moana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalu Moana. Live and breathe Pacific.